2005 inatowe cendavamo cendi makamba kubura matari ubwo barangarukana igihe kubera wari yasubiriye nawe yari yacaye nawe ukora jawu atera akajagari bati garuka ikibazo cyawe nicyo giteye akajagari ndagaruka 2010 naratowe ndamukenguza amateka 15 ndatorwa mu mukuru n'amahuza amateka 20 ndatorwa kungenza amateka none nice cyenyine mu gihugu kandi babatsi n'ikindi umwe nta bandi abantu bakura jenje nabandi ko ndakugira abantu none uzokomira ko nk'abandi bakorora inkonda kubera gusaza ibyo ndenda binayifuza kuva kera cyazira yuko umuntu aguma ahantu yigira kari we wenyine oya tubandira gakura hari abantu bishe ko rakura hari imbonera kwezi b'abagabo zitera zigakura ibishi by'inkora biza ko imbonera kure turabibisa kubera ko umutima tuzokuza n'umubiri no mu bandi bose ndazi yuko tugeze kwiga mbega mu mugabo sendefitete ni bande bazotanga kubisa abandi icyo cyari yizwe reka byinshi tubabwira reka ibintu byinshi mbega mu mugabo sendefitete ni ndazotanga kubisa abandi kuko turabonye amasysteme yandi hirya no hino usanga umuntu ku myaka 90 aguma yumiye ko nakimenya bari ku isi umuntu afite 60 ntamumenya kubera yakuze ugasanga wewe urufite 60 mwita umwana kubera nawe ufite 90 ukabona ko atacyashoboye nawe yashaje uwo 60 urumva rero ukuzana umuco mushasha abantu bakaza barava mu bintu bagakora ibindi jewe rero mvuze ni abana jewe none giye gutonda mbere je ndafite abantu ngaha abazoramira ngo baciye mu nama baga inama yihe ko jewe ntatanze inama umunsi ngo muri sena ibana ivyo bintu byanyu rero urumva bakaguma bari gusa muje mu nama muri sena bavuga n'iyo nama ntayo narinzi urumva yuko uba wamaze kuja mu yindi monde utibuka n'inama ya sena nicyo gituma navuze ni nk'ibintu byo kuba tutonda imisi yose mu nama mpuzamategeko twe turafise je nari mfise gusubirira stade n'ukuri yabaye buramatari arampeguza amateka umuntu nyene dinamike nyene bishoboye nyene hati agicara je n'icya masatanu cinja numva murewe nabi ko ubu muri kurikiza ni ndena cyo mu bintu byo kwicara ahantu gasaha 12 hari abantu bagishoboye kuja kwicara ahantu ngaho mu nama mpuzamategeko baricara amategeko kuva saa 3 gushika saa 4 y'ijoro hari abantu bishoboye kandi kuri yo je ntabwo bishoboye kandi kintu nacyo muramenyesha jewe ukomeze kupanga kariye gikorwa cy'impaye n'igikora gushoma umutabano icyo kimenya igikorwa tindi kuri yo ndagihaye ndagikora n'umutima wanje wose n'ubwenge gushoma umutabano nimba navuga mu kwezi kw'icenda muzobaze no mu nama mpuzamategeko sinabwi nagiyeho kabiri gusa kavuga none ko ndakunda korogana kubera iki ntambikiza nawe wasigaye amezi ane arasigaye ane gusa mu kwa mbere ane cyangwa gatanu jewe amezi ane ndayamagisimiza gukora kuko sindi hariya ugira mbeho abantu bazi ngo mvugana bura matari mvugana musitanteri bakigira ibihangange ako kagwi nigasambuka ubunyene gasubira kukumva bura matari na musitanteri mwese muzoca mutaha nimwamura bungere babinzobe rukanaza n'abungere beza baragira intama zanje Reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize igitondo cyiza igitondo cyuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho nanone rero muri iki gitondo cya tariki ya 12 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 nshuti bavandimwe mutera gatebe kugira ngo tubane namwe muri byinshi biba bikomeje kugenda bitangazwa by'umwihariko ibizindutse ni mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ni mu gihugu cy'u
Burundi tugaruka mu makuru ya politiki, umutekano na diplomasi, turebera hamwe ngo bihagaze bite mu gihugu cy'u Burundi. Rero bidatinze amakuru agezweho muri iki gitondo biravugwa yuko nanone ibintu bikomeje kugenda bihinduka umunota ku munota, isaha ku isaha. CNDD FDD umuriro watse. Reverien Ndikuriyo, Perezida Evariste Ndayishimiye byagaragaye yuko hagiye kugaragaramo igihangange nyuma yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo uyoboye umugambwe CNDD FDD imyaka iri hejuru ya 20 amaze gutangaza yuko agomba gutanga imihoho agaharira abandi nabo bakayobora. Nyamuneka ibi byateje impagarara ndetse n'intugunda hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Abantu baribaza bati bihagaze bite, kubera iki uyu mugabo aretse inshingano yarafite mu gihe cy'imyaka igera kuri 20? Ibi ngibi nyamuneka ntago aratangaza ibyo ari byo, gusa amakuru y'ubwino yamaze kugenda ajya hagaragara nuko uyu mugabo yifuza kuyobora cyangwa se kwiyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo ndetse n'amakuru avuga yuko haba hari ubugambanyi bukomeye cyane kuri aba bagabo hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikuriyo, aho bivuga yuko umugabo bita Ndikuriyo amaze gutwara izina rya Perezida Evariste Ndayishimiye kugera naho abaturage b'iki gihugu cy'u Burundi bashobora kutazamwizera ngo babe bakongera kumutorera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba andi makuru akomeje kugenda atambuka, tuze kwinjira mu gisirikare cy'u Burundi turebe abasirikare bagera ku 12,000 b'abarundi bamaze kugera muri Kivu y'Amajyepfo. By'umwihariko biravugwa yuko umujyi wa Uvira wamaze kongera kugotwa n'ingabo z'abarundi, ariko nanone bikavugwa yuko mu bice bya Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko muri teritwari ya Fizi, by'umwihariko mu misozi miremire ya Minembwe, Mikarati, Bijombo ndetse na za Mikenke, aho hose hari defense z'abarundi zamaze kugenda zifata position. Byamaze kugenda bimenyekana yuko igisirikare cy'u Burundi gishobora kuba kigiye guhurira hamwe n'igihugu cya Tanzania bagakora operation zihuriweho by'umwihariko n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kugenda tureba ibyari byo mu makuru akomeje kugenda avugwa, aho bivuga yuko ubugambanyi bwa bukomeje kugenda bufata indi ntera, yaba mu gisirikare cy'u Burundi yaba mu mugambwe CNDD FDD. Tuze kugenda tureba ngo bihagaze bite. Nanone kandi amakuru aravuga yuko mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye naho ibintu bitoroshya habe na gatoya. Perezida Evariste Ndayishimiye yaba agifite gahunda yo kongera kwiyamamaza, nubwo bwose ibi byose bikomeje kugenda bisa naho bigaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu yamaze kugenda atakarizwa icyizere n'abaturage b'iki gihugu cy'u Burundi. Kera kabaye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri ashobora kuziyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi kuri manda ye ya gatatu. Abasanzwe bamenyereye ibya politike ndetse n'ubusesenguzi bw'amakuru bavuga yuko uyu mukuru w'igihugu yaba yaratinze mu by'ukuri, kuko abo bahanganye bamaze kugenda bamusiga. Ibi biragaragarizwa mu kuba benshi bavuga bakumvwa, ariko nyamuneka uyu mukuru w'igihugu agakomeza kugenda ashinzwa kukudebekera abagizi ba nabi ndetse n'abagambiriye gusahura iki gihugu. Bikavuga yuko kandi mu gihe uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo yabahawe icyizere n'abaturage b'abarundi, nta cyizere kirekire bishobora kuzatanga, cyane cyane yuko abasanzwe bamenyereye politike n'ubuyobozi bw'uyu mugabo bavuga yuko nyamuneka ibye ari manguhe, cyangwa se mu by'ukuri uyu mugabo nawe bishobora kuzarangira bibaye nk'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Andi makuru kandi akavuga yuko ubwo umushikiranganje ujejwe ikigega cyangwa se imari ya leta ubwo yagarukaga mu byaranze cyangwa se mu bimbogamizi zagiye ahura nazo mu kazi kiwe, yagaragaje yuko hari abagabo benshi ibifi bya rutura bikomeje kugenda bamwaka igiturire ndetse banamutera ubwoba yuko isaha n'isaha ubuzima bwiwe babunyereza. Ibi bigaterwa nuko mu by'ukuri ngo yanze kubasinyira kugira ngo amafaranga ya leta asohoke agaragara y'umwaho hari ibyo yagiye ahaha. Ariko nyamuneka uyu mugabo yishingikanisha kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bivugwa yuko nyamuneka iyi ngiyi ishobora kuzaba indi mpamvu ikomeye cyane ishobora kuza gutuma Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugabo bita Reverien Ndikuriyo bashobora kuba bataribana neza. Amakuru kandi agakomeza kugenda avuga yuko no mu gisirikare cy'u Burundi naho ibintu bitoroshye habe na gatoya, nyuma yuko abasirikare b'iki gihugu cy'u Burundi baturutse mu gihugu cya Somalia
ubwo misiyo y'iki gihugu ya Somalia yasozaga cyangwa se umuryango w'abibumbye wasozaga misiyo yawo muri Somalia, ingabo z'u Burundi zaturutse hara ku butaka bw'igihugu cya Somalia bakaza ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Biravugwa yuko benshi bari gukomplaininga imishahara yabo ndetse na duhimbaza musiki bari baremerewe n'igisirikare cy'u Burundi. Ariko nyamuneka ikibabaje kandi giteye agahinda nuko aba basirikare abenshi bahise bajyanwa mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyamara imiryango yabo itari yarigeze mu by'ukuri ibona byibura ibyo bakoreye. Andi makuru kandi akagaragaza yuko mu by'ukuri Prime Niyongabo nawe byaba bitoroshye na gatoya. Iyi minsi biragaragara yuko iki gihugu cy'u Burundi gishobora kuba akiri mu bihe bidasanzwe, by'umwihariko Perezida Evariste Ndayishimiye aragirizwa kuba yaragiye aregeza mu bihe bitandukanye. Isaha n'isaha rero ibintu bishobora kuza kugenda bimuhindukana, ndetse n'amakuru agaragaza yuko na kudeta ishoboka kuri ubu butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Nanone kandi mudukundire tuza kugenda tugaruka ku bijyanye n'umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ariko nyamuneka muri uyu mwandiko harazamo igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Tanzania. Tanzania rero muri iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ngo nayo yamaze kugenda yidekarara, igaragaza yuko ngiye kohereza ingabo zigera ku 9,000 zigomba kujya gufatanya n'abandi basirikari benshi b'igihugu cy'u Burundi basanzwe bakambitse mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo, ariko nanone bagafatanya n'ingabo za leta na Wazalendo bakareba yuko bahashya izi nyeshyamba za M23. Mu gihe ku ruhande rwa coalition bafite uburyo bari kwitegura intambara, izi nyeshyamba za M23 nazo zifite uburyo zamaze kugenda zereka isi yose yuko ziteguye kurwana iyi ntambara, kandi ngo Perezida Tshisekedi uko yabigenza kose mu gihe azakomeza kubashozaho intambara izarangira yicuje cyangwa se ari we wishyuye ikiguzi iki ntambara. Na Perezida Evariste Ndayishimiye nawe benshi baribaza impamvu uyu mukuru w'igihugu yongereye ingabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo, mu gihe ubwo umujyi wa Uvira wafatwaga n'inyeshyamba za M23 igisirikare cy'u Burundi hafi 60% bose bari bamaze kugenda basubira ku butaka bwabo. Ariko aho inyeshyamba za M23 zirekuriye umujyi wa Uvira, biragaragara yuko ukwiyongera kw'ingabo z'u Burundi mu by'ukuri bikomeje kugenda biba akaga gakomeye cyane. Ariko nanone mbere yuko izi ngabo z'u Burundi zigera mu mujyi wa Uvira, biravugwa yuko habayemo imikwabo ikomeye cyane, ndetse harimo no gusaka bimwe mu bikoresho bya gisirikare ndetse no kugaragaza niba nta byitso bya M23 byaba biri muri uriya mujyi wa Uvira nk'uko bigenda bitangazwa. Sibyo kandi hari imyitozo idasanzwe twababwiyeho ku munsi w'ejo yari irimo irakorwa n'imbonerakure by'umwihariko mu ntara ya Cibitoke, aho abaturage batewe impungenge ndetse n'ubwoba n'urusaku rw'ibiturika bikomeza kugenda bibasakuriza mu masaha y'ijoro. Biravugwa yuko kandi ukurikije uburyo igihugu cy'u Burundi kirimo kiritegura intambara ndetse n'uburyo kiri kongera ingabo ku mirongo y'imbere ku rugamba, ibi biragaragaza yuko isaha n'isaha mushobora kuza kongera kumva guturika gukomeye cyane mu by'ukuri hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse na coalition muri rusange. Benshi nanone bakavuga yuko impamvu nyamukuru ishobora kuba yaratumye perezida w'igihugu cy'u Burundi atakaza hegemoni cyangwa se atakarizwa icyizere n'abaturage harimo intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone nubwo bwose bigaragaza yuko hari amahirwe ashoboka bizamwimisha yo kuba yakongera kugirirwa icyizere cyo kuyobora iki gihugu kuri manda ya gatatu, biravugwa yuko nawe byagiye bimworohera kubera yuko bamwe mu masezerano yagiye agirana na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo arimo amasezerano arimo amafaranga, akayabo k'amafaranga by'umwihariko mu kugira ngo igihugu cy'u Burundi gifatanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bivugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye amenshi yamaze kugenda ayakubita umufuka, ayandi kandi ayubakishamo amahoteli nyuma y'ubwoba bukomeye cyane yuko atazongera kuyoborwa gutorwa ngo ayobore iki gihugu cy'abashinganahe giherereye mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. Nanone kandi nk'uko twari twatangiye amakuru tubabwira uburyo muri CNDD FDD bimeze, mu badede intambara yakomeje kugenda yaka umuriro. Ariko nanone si mu badede gusa, hari andi makuru akomeza kugenda avuga yuko andi mashyaka ya politike arimo ishyaka rya Iprona, arimo ishyaka rya CNL, abangaba nabo bavuga yuko biteguye ibishoboka byose Evariste Ndayishimiye aho umwe ari guca undi ari guhacisha umuriro. Turaza kugenda tureba amakuru rero menshi agiye atandukanye akomeje kugenda aturuka muri iki gihugu cy'u Burundi, mu gihe iki gihugu cy'u Burundi cyaba kirimo kiritegura amatora ya perezida wa Repubulika ateganyijwe umwaka utaha, umwaka 2027. Muri CNDD FDD kugeza aya masaha ntabwo baremeza ugomba kuba kandida perezida. Benshi baravuga yuko batinze ndetse banakererewe
batowe ubu bakabaye baramaze kugenda bategura ugomba kuba yahagararira iki gihugu cy'u Burundi mu matora ateganyijwe mu mwaka utaha. Nyuma yuko kandi Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda yagirizwa ku kuba atantege afite zo kuba yatanga amabwiriza yo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, benshi barabona ikizere mu mugabo bita Reverien Ndikuriyo izi saha, ariko nawe biragaragara yuko yamaze kwiyakira nk'ugomba kuzasimbura umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu masaha ashize nibwo twabonye amakuru akomeza kugenda avuga yuko abaturage benshi b'abarundi bategeranyije amatsiko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye agomba kubabwira mu minsi iri imbere, cyane cyane yuko afitwe imbwirwaruhame agomba kugenda ageza ku banyagihugu by'umwihariko ku nama cyangwa se ku byagiye biva mu nama imaze iminsi ihuza CNDD FDD. Nanone kandi mudukunde tuze kugenda tureba ibyo ari byo, ni intambara ikomeye cyane iri hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abandi bayobozi batandukanye mu bice bigiye bitandukanye, barashinzwa kukuba badakorera abaturage, ndetse umunota ku munota isaha ku isaha Perezida Evariste Ndayishimiye ntatinya kugaragaza yuko ari bo bagambanyi bakuru b'igihugu, ndetse no kuba izi saha abaturage batakimwizera, avuga yuko ari ikibazo cy'ubuyobozi bubi. Okukwitana ba mwana rero bikomeje kugenda bigaragara muri iki gihugu cy'u Burundi, nibyo birimo biragenda byimisha amanota uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane n'amakuru akomeje kugenda aturuka mu gisirikare agaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi cyasubiye inyuma ugereranyije nuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaje agisanga ubwo cyayoborwaga n'umuhisi Petero Nkurunziza. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo, tuze kugenda tureba amadosiye akomeye cyane yamaze kugenda acukumburwa avuga ku ifungwa rya General Bunyoni umaze ku minsi agaragara mu by'ukuri mu bihe bitandukanye ari muri ka zitoroshye habe na gatoya. Nanone kandi mudukunde tuze kugenda tureba ku kijyanye n'ingabo z'u Burundi bivuga yuko zamaze kwigaba mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo, harimo ibice bya Ibogobogo, Mikarati, Mikenke ndetse n'ahandi hose ku isi, n'ahandi hose mu by'ukuri mu burasirazuba bwa Kongo bahawe amabwiriza meza ati turaza kugenda tubabwira ibyo ari byo, ariko nyamuneka amakuru hari nuko n'imbonera kure zirimo ziratorezwa mu ntara Cibitoke zigomba kuhita zisanga ingabo ku rugamba cyangwa se intwaza ngabo ku rugamba bakajya guhangana na Red Tabara, ndetse na mama 23 yakomeje kugenda igaragaza yuko isaha n'isaha yatera igihugu cy'u Burundi. Benshi baravuga bati mu gihe Perezida Neva atari buze guhosha aya makibirane y'abafitanye n'inyeshyamba za M23 bishobora kuzamwimisha amanota, nanone muri CNDD FDD bakaba bamwambura umwanya we, ndetse andi makuru avuga yuko ukurikije uburyo politike y'igihugu cy'u Burundi muri iyi minsi imeze bishobora kuzarangira uyu mukuru w'igihugu no mu mwaka wa 2027 atagejeje kubera ibibazo bya politike biri mu gihugu imbere muri iki gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba amakuru ava mu butasi CNR nyamuneka avuga yuko Prime Niyongabo ashobora kuza gusimbuzwa bamwe mu basirikare bakomeye cyane, yitwa Ndegeya, mu by'ukuri Brigadier General Diomede Ndegeya. Uyu nguyu niwe bivuga yuko ashobora kuza guhabwa umwanya akiyerekana akaba yarongora igisirikare cy'u Burundi, kigaragaza ko gikomeje kugenda gitakaza amanota mu bihe bitandukanye cyahoranye, ndetse cyahuze ari n'igisirikare cyinshi cyagiye gitinywa kuri uyu mugabane wa Afrika. Andi makuru turi buza kugenda turabwira yuko umwuka utifashe neza mu gisirikare cy'u Burundi, nyuma yuko abasirikare bagaragaje yuko mu by'ukuri barushye cyane, nyuma yuko kandi hari abasirikare baturutse mu gihugu cya Somalia ubwo misiyo y'ingabo z'u Burundi yasozaga mu gihugu cya Somalia, benshi bakagaruka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi mbere yuko imiryango yabo ikomeza kugenda ikomplaininga yuko itigeze ibona amafaranga. Nanone kandi abo basirikare bahita boherezwa ku rugamba ku butaka bw'igihugu cya Kongo, benshi bakavuga yuko rero ari byo bikomeje kugenda biteza ibibazo muri iki gisirikare cy'u Burundi. Andi makuru kandi mudukunde tuza kugenda tureba ibyo ari byo, umutekano wakajijwe mbere y'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, nyuma yuko bivugwa yuko hari ibitero bikomeye cyane Red Tabara yaba irimo irategura kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse mu bihe bitandukanye uyu mutwe wa Red Tabara wakomeje kugenda ugaba ibitero ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, Uburundi bwo bukagaragaza yuko mu by'ukuri iyi Red Tabara yaba iterwa inkunga n'igihugu cy'u Rwanda muri aspect zitandukanye. Andi makuru kandi turaza kugenda tureba uburyo ibintu bihagaze nyamuneka nkuko twamaze kugenda tubibabwira, kugira ngo tuze tubaramburira ingingo z'amakuru z'uyu mugoroba. Nyamuneka mudukorere subscribe, mudukandire like, mudukandire share, mu by'ukuri tubane namwe gatanu kuri kagenzi kako.
umugabo bita Perezida Evariste Ndayishimiye benshi baravuga bati ntago uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi azageza umwaka wa 2027 hatabayeho kudeta cyangwa se ngo habeho ifungwa rya bamwe mu bayobozi batandukanye, harimo umugabo uri gushyirwa mu majwi ni Reverien Ndikuriyo. Ibitangazamakuru birimo SOS Media byandikira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi byamaze kugenda bigaruka ku kijyanye n'umwuka utari mwiza, by'umwihariko hagati mu ishyaka rya CNDD FDD risanzwe rifite cyangwa se riyoboye iki gihugu cy'u Burundi. Ariko nanone ibi bije bisanga nanone umwuka utari mwiza hagati y'amashyaka ya politike yandi asa naho ahanganye na CNDD FDD, harimo ishyaka rya Iprona, harimo ishyaka rya CNL, aho umukuru w'igihugu amaze iminsi ashinza iri shyaka rya CNL kukuba ririmo riragenda ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'abadede cyangwa se bwa CNDD FDD. Ndetse mu mbwirwaruhame umukuru w'igihugu cy'u Burundi aherutse gutanga ubwo yari imuramvya yasabye abarundi yuko bagomba gutahiriza umugozi umwe, ariko nanone bakagaragaza yuko bagomba gushyigikira intwazangabo cyangwa se bagashyigikira iyi CNDD FDD igakomeza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi agaragaza yuko umubare w'abayoboke ba CNDD FDD wamaze kugenda ugabanyuka kubera ibibazo bya politike biri mu gihugu imbere, ndetse n'ibibazo by'ubukungu abaturage badahwema kugaragaza yuko byatewe n'amahitamo mabi ya politike, by'umwihariko umuyobozi cyangwa se umuyobozi umukuru w'umugambwe ariwe Perezida Evariste Ndayishimiye akaba agubwa mu ntege n'uyu mugabo Reverien Ndikuriyo. Ibi rero bikagaragaza yuko mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027 bishobora kuzagira ingaruka ikomeye cyane kuri iri shyaka rya politike rimaze hafi imyaka igera kuri 25 ryobora iki gihugu cy'u Burundi, nyuma yuko Petero Nkurunziza we yasize ayirihaye umurongo. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye we akomeza kugenda yagirizwa kukuba byinshi yagiye akora ari bitagaragaza iri shyaka neza, ndetse bikaba bamwitura kuba bamusimbuza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ibi kandi nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ageze ku butegetsi benshi bamushinza yuko hari amavugurura atigeze akorwa, ariko nanone bimwe mu bitangazamakuru birimo SOS